کنفرانسێک ji bo kiç û jinên êzdî û wergirtina mafê wan li Hewlêrê bi rê veçû. Lê hiç rêkxera û nûnerên jinên taze aware û ji destên çekdarên Daeş qortalbûyî li konferansê amade nebûn. Çalakvanekî êzdî ji di nav konferansî de gazinda amade nebûna nûnerên jinên êzdî li rêveberiya konferansî kirin û got diviya nûnerekî Mîna Nadiya Murad an ew jin û kiçên taze qortalbûyî li konferansî amade biban. Heya ku behsê rewşa xwe kiribe. ئەو مەسەلە گوتی گازدەکە ببوو چونگو مەسەلە سەر شنگارەیە و دزانی سەدا هەشتی خەڵکی شنگاری ئێزدینە بلی دکتۆرە ڤیان بەرێز ڤیان دەخیل کە ئەندامە پەرلەمانی بوو یەک کچ و ژنە ئێزدی لێ نەبوو و چەنگ و کچێن ئێزدی پشتی مەسەلا داعش زێدەتر تااقەت و توانای خۆ دیارکردن سەبارەت بدانە موچەی ji bo zarok û kiç û jinên awarebûyan û ew kesên taze rizgarbûyî di destên çekdarên Daişê da. Serûka lêjna dakûkîkirin ji mafê jinan li Perlemanê Kurdistanê diyar diket. Hemahengî digel Wezareta Karûbarên Civakiya Iraqê kirin. Heya ku mûçey bi wan dabîn bikin. Wezareta Karûbarên Civakiya Iraqê jî ji me xwast navên wan bi wan binêrîn. Heya ku mûçey bi wan dabîn bikin. Lê ji laya hikûmeta Herêma Kurdistanê ve navên wan bi me nehatin dan. وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق بڕیاریدا کە موچەیان بۆ بڕێتەوە داوایان لە لیژنەی داکۆکیکردن لە مافی ئافرەت کرد بە زووترین کات ناومان بۆ بنێرن بەڵام بۆ مێژوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوان بارە لەبەر ئەوەی ئێمە بە فەرمی داوامان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد دەبێ ئەم ناوانەمان پێ بدەن بۆ ئەوەی موچەیان بۆ بڕێتەوە بەڵام بەداخەوە تاکو ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادە نەبوو ناوەکانمان پێ بداتن. Navçeyên taze hatine azadkirin ji çekdarên Daeş, Şengal û derdûra Şengalê, heya niha jî metirsiya teqemenî û bomban û dîvelankên çekdarê Daeş li ser heye. عرض آزادکردن و روزگارکردن دستی پشمرگی قهرمان به تاکید دیفرا مکانیزم هایی تکرن امنهی با خلقی که پیدا بیتن و چه اقتدایی نکره امنهی پیدا نبیتن توان خلق جهاد چه مثلا هبونا بمبا و چه هبونا مثلا هندک دیولانکت خراواتی روسا داعش به تاکید خلقی ما نشید بشتویره بلکو ریش نهیت دام بو هنده حتی جهت وانا به تاکید امنهی پیدا بیتن برپرسên parêzgeha Mosul daxwaza lêborînê ji welatiyên xwe û awareyên xwe dikin ku nekarîne bi başî hevkariya wan bikin û diyar dikin herçend bi zava hevkariyê dikin lê her hende ji bo wan dihête dabînkirin ji laya hikûmeta navenda Iraqê ve. Roşa nazihîna nikarin bijîne başa akîd. Em tiştekê me bê em wêdkin bo nazihîna wekû du em imkaniyatên madî zayîfin rastî bo i'ade istiqrar bo xedematên menatiqê muherrer ما بو سنون وشنقال وبو ربيعه وبو زمار بو مناطق المديتر دعموات كن بس ميزان امكانيات موصله كامل حكومه اتحاديه. جلای حکومت عراق و 5 میلیارد دینار بو آواره و آودانکرنا شنگال هاتین دابین کرن. لدستپیک هاتنا چکدارن داعش زیادتر 6000 ولاتین شنگال کفتین دستن چکدارن داعش دا و هیان ها زیادتر 3000 لبن دستن چکدارن داعش ماینه و 1710 جن و کچ هاتین آزاد کرن. و جلای جواتا پارێزgeha Mosul 1 milyar dînar bi wan hatine dabîn kirin ku her ek ji wan 560,000 dînar wergirtîne. Eyas Abdullah NRT Hewlêr.